Zdravo, epski gejmeri! Moje ime je Kentame. Danas ćemo pričati o temi zašto je Team Fortress 2 najbolja igrica ikada. To pitanje je relativno opširno i mnogi se neće složiti jer svako ima svoje mišljenje. I to je sasvim okej. Ali ja ću pokazati svoje primjere zašto ova igrica meni toliko znači. I pošto bi ovaj video trajao da oko 10 sati, ako želim da nabrajam sve dobre stvari u Team Fortress. Dok ja ovo pričam, u pozadini će biti sve stvari koje obožavam kod ove igrice. Barem one stvari koje u trenutku editovanja nisam zaboravio. Sada pitate se, kako ću onda pokazati da je ova igrica genijalna? E pa moj kolega Drater je napravio Draterov sistem zabave koji ima nekoliko faktora koji su interesantan dizajn, dobra priča, strateško planiranje, neverovatan soundtrack, lag gameplay, co-op i naravno da bude zabavna. Pa je na kraju videa rekao ovo. Tu mi je potrebna vaša pomoć. Možda vi znate neku igricu sa kojom se nisam susreo, a na mojoj skali bi imala najveću ocenu. I eto, ja mu uskačem u pomoć. Sada ću jedan po jedan da listiram kako Team Fortress 2 ima sve ove elemente. Pod 1. Interesantan dizajn. Neki od vas ne znaju, a na početku Team Fortress 2 izgleda kao realistična igrica. Ali u zadnjoj sekundi da su napravili da izgleda kao crtani film. Tako da ovo je već očigledno pa je čekirano. Pod 2. Dobra priča. Ne znam za vas koji gledate moj TF2 content, ali mene je TF2 privukao njegovim smešnim i family friendly upoznaj tim videe, koji su i danas neverovatni da ponekad, što bi naša braća Englezi rekli, binge watchujete. Pored ovih neverovatnih videa, isto postoje stripovi, da dobro ste to čuli, koji dovode sate i sate priče, koji se vide kroz razne voice line u igrici. Čak ima i neke mini misterije, kao da li je Pyro žensko ili muško. Ili da li je stvarno Spy Scoutov otac? I isto, kada ću ja napraviti neku smešnu šalu. Sve su ovo pitanja koje ne mogu da se odgovore. Tako da, što se tiče priče, i ovo je čekirano. Pod 3. Strateško planiranje. Pa mislim, ovo ni ne treba se spominje, ali ajde. Igrica bukvalno ima tim u sebi. Neki game modovi kao payload ili control points zahtevaju ceo tim da radi zajedno da bi uspeli. I ovo je čekirano. Pod 4. Neverovatan soundtrack. Neki pamte ovu igricu samo po soundtracku. Mislim, sve vreme u pozadini čujete nevjerojatne pesme koje snima orkestar. Da, opet, dobro ste to čuli. Mislim, kada čujem ovo 9 nezaboravno tona, odmah pomislim na TF2. I ovo je čekirano. Pod 5. Lak gameplay. Sada, ova igrica je laka da naučiš, ali teška da doktoriraš. Iako možeš za većinu klasa samo koristiti stok oružja, a ne neka nova, jer su i ona sasvim solidna. Ako želite da vidite oružje za neke klase, pogledajte loadout segmente videa kako idete neku klasu 5 koraka. Molim te pogledajte, mora kupim hleb zbog korone. Neka od najpopularnijih mapa u ovoj igri su i najjednostavnije. Naprimjer, ovu koju sada igram Harvest. I ovo je čekirano. 6. Co-op. Sada, ako ne računate party sistem da igrate multiplayer igre sa svojim drugarima kao co-op, uvijek imate game mod koji svako zaboravlja, a koji je neverovatno zabavan. Man vs. Machine. Na brzaka ću ga objasniti. Imaš tim od 5 osoba koji se bore protiv robota koji trebaju da bace veliku bombu kod tvoje baze. Sad imaju i tankove, i džinove, i tako dalje. I svaki igrač mora imati svoj posao. Naprimjer, da scout trči i uzima novac koji roboti bacaju. Da ceo tim može kupiti upgrade-ove. Da medic spasava sve od sigurne smrti. I tako dalje, i tako dalje. Sadate već. I opet, ovo je čekirano. Vjerojatno sam vam dosadio sa čekiranjem. Pod 7. Da je igrica zabavna. Mislim, zašto ova igrica ne bi bila zabavna? Kada hiljade i hiljade ljudi su stavili milione sati u ovoj igrici. Ja sam, na primjer, kontributovao 1500 sati. Znam, nemam život. Zašto bi posle celih 12 godina i dalje ova igrica bila među najigranijim na Steamu? Samo ovo možete odgovoriti. Jer je zabavna. Tako da. I ovo je čekirano. Pa eto, gospodine Drater, imate svoju perfektnu igricu. Možete kasnije da date vašu potpisanu kopiju Lego Indiana Jonesa kao plaćanje. Što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali i izvinite ako je bio dugačak, ali ja znam da volite takve That's what she said videe. Ako možete da kliknete ono crveno dugme, baš mi je pomoglo. I sada, video je gotov, tako da
Vidimo se sljedeći put kad uploadujem video. To će da bude za oko 50 godina. Tako da. Ćao.